Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dari mga palanggungan sing kami atiranan, bal na mo in pagsukur pa Allah Ta'ala mo na muna rin hakatan, data salam dua amon kaniyo, hadarat niyo, da yan nag-uling sin mga radio niyo, iban sin mga sila, simusog pa ta social media. Ini sabin waktu na to pas magrib. Waktu ini na tuko sin amuk anak sing kami yari alaman namo amuin lamod sa amin programa pagbiyak sa sin sila ini tungod sin pakaradyaan pag-aarama insyaallah ta'ala mampit kita niyo. Yan parsupuan na to pakanya labi-labi na to, ang mga sila amuin makahati simbaha sa yakan. Ako magpalugay, tukbal ko ng bukanat, mayroon narwaing dahin kan Talib Abdul Wakil Ahmad, wal yatafadal siyadatu mashkura. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والصلاة والسلام على رسول الله الكريم الذي تركنا على محجة بيضاء وصراطا مستقيم والدين القويم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pupudyahan duk sa sanglitan si Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat duk salam si Nabi Tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul kahinapusan taraakwe Allah subhanahu wa ta'ala in magpasampi sin agama sa lingkat-lingkat, agama sa bentel-bentel. Iyan ay agama Islam. Iyan ay agama pinag-agamahan sin kita bikwitunin. Kung tinai ko si agama Allah subhanahu wa ta'ala, salawat duk salam si Nabi Tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lapay na in may ahli pamilyanin, dukne may kasahabatan ne, dukne sine-sine nuhut silimpa bakkas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duk magsarang sukul kita bisi Allah subhanahu wa ta'ala, sin sa hekka-hekka pagsarang sukul siya. Sin pagsarang sukul niya panagnaan ne, ga niya kahinapusan ne. Magsarang sukul kita bisi Allah subhanahu wa ta'ala, sin itu pesab masimasi pamaindam mo Allah subhanahu wa ta'ala si kita bi in me ka ni'matanin, itu pesab masimasi ni hanughara we Allah subhanahu wa ta'ala si kita bi in me ka ni'matanin, serta in ni'mat itu usalte bi si kababayaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ipun Allah subhanahu wa ta'ala usal tabi atau akan magsarang sukul kita bisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sin ga'we na pesab ni Eddo in ni'mat sa hadja-hadja si baran manusia. Yana in ni'mat sa hadja-hadja, yana in ni'mat ka ilum. Amman sababiyan kung tinai ko si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Usal tabi pag-ibadat si Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab in ni'mat, pamaindam Allah subhanahu wa ta'ala si kita bi itu.
Si Ellew gana tinilew duwe Allah subhanahu wa ta'ala bang intag ni usalwe ne. Duk magmatalaw kita bisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab in Allah subhanahu wa ta'ala, iya in magkontrol si kita bi. Iya in magpakellom, iya in magpapatay. Kapag bayaan kita bi wa Allah subhanahu wa ta'ala, amban sabab patut pagmatalawan in Allah subhanahu wa ta'ala. Duk daa kita bi magrida in mati ni hadja kita bi siguaan sin pagka-Islam. Amban sababin pung tinai si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Latunta si mawdu' yene in mawdu' sin aku si waktu inin dehellu paisaban ko in ginhawabaran kun latun ne piyu hapkaam. Kung tinai ko si agama Allah subhanahu wa ta'ala, in kita bitu si dunya, in kita bi, in manu si atu si bulak dunya, asal magpulon ni hadja pangaltaan, asal magkahekkahan ni hadja kau kaanakan, asal maghekkahan ni hadja kau kaanakan. Amban sababi kung tinai si agama Allah subhanahu wa ta'ala, dumaintiranan in alta ga'dusab kita binilang wa syara in magpiha pangaltaan in maghekkahan sin kau kaanakan sumagua in alta in kau kaanakan dumaintiranan kaligapte bisi pagngeseb si Allah subhanahu wa ta'ala. Amban sababi ipun Allah subhanahu wa ta'ala gidu pinayaman wa Allah subhanahu wa ta'ala in hekka sin pangaltaan mo. Damikyan gidu pinayaman wa Allah subhanahu wa ta'ala in hekka sin kau kaanakan mo, in lingkad sin pamaranan mo. Sumagua in Allah subhanahu wa ta'ala mayam iyapiyo sime ka ni'matan pamaindam wa Allah subhanahu wa ta'ala si ipun pinayaman ni Allah subhanahu wa ta'ala bang kita usal du si kabayaan Allah subhanahu wa ta'ala duk gana dambua amban ni'mat tinilaw wi Allah subhanahu wa ta'ala pinayaman wi Allah subhanahu wa ta'ala si pamaranan manusia yene in ni'mat sa hadja di alam pamaranan sin manusia yene ni'mat pangatian. Amban sababin pung tinai si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab bisan pa sa inggan hekka pangaltaan mo, hekka kau kaanakan mo, lingkat sin pamaranan mo. In Allah subhanahu wa ta'ala gaywe na pinayaman in sumagua in Allah subhanahu wa ta'ala dambua do pinayaman nin. Yana ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala bang kita tunay do wa ipun Allah subhanahu wa ta'ala si kabayaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab in pangalta in kau kaanakan si hadarat Allah subhanahu wa ta'ala bisan pesahingga na in hekkanan in me para kalai gayro magmumpaat si hadarat Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in Allah subhanahu wa ta'ala yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Si hadarat Allah subhanahu wa ta'ala in pangalta in kau kaanakan si hadarat Allah subhanahu wa ta'ala gidui magmumpaat. In pangalta minsan pa sa ingin na hekkane minsan pa sa ingin na inhekkasin pangaltaan mo gay tahinang taming si adab Allah subhanahu wa ta'ala. Minsan pe pag-depends nun inhekka bulawan no ko hadjahan mo dunya ito. Pag-depends no si adab Allah subhanahu wa ta'ala gay mararahi. Ipun Allah subhanahu wa ta'ala malaingkan
in pag-iman si Allah subhanahu wa ta'ala, duk pag-ikhlas si pag-ibadat si Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan inkau kaanakan. Inkau kaanakan bangga ta tarbiya si kababayaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tantu-tantu si hadarat Allah subhanahu wa ta'ala gayru'i magmumpaat. Ipun Allah subhanahu wa ta'ala. Si adab Allah subhanahu wa ta'ala. Pag-depends nudu inkau kaanakan no. Si sabab talewno si adab Allah subhanahu wa ta'ala. Minsan peti punno na inmano si ato si bulak dunya. Pag-depends no si adab Allah subhanahu wa ta'ala. Inigay mararahi si Allah subhanahu wa ta'ala. Ipun Allah subhanahu wa ta'ala. Illa man atallaha biqalbin salim. Buat malainkan sinesine tekka hadarat Allah subhanahu wa ta'ala. Magbuo sin pangatayan sa wasa. Magbuo pangatayan lapas amban pagsyirik. Lapas amban lemmi. Si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Amban sababiyan kung tinai si agama Allah subhanahu wa ta'ala. In qalbun salim. Tinapsiran wa si Ibn Sirin. Yene pa inne qalbun salim. An ya'lama anna Allah haqq. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور إن الله سبحانه وتعالى palanggungan Allah subhanahu wa ta'ala. In pinag-alanan pa si Ibn Sirin, in pinag-alanan qalbun salim, yan pa inne subay hati sin manusya, subay pikit sin manus ya si bigi jantung ne. In Allah subhanahu wa ta'ala bennal. Wa anna as-sa'ata la atiyata la rayba fiha. Wa anna as-sa'ata atiya la rayba fiha. Duk sa bennal taed in kiyamatin tekka iya magjato iya ganya pagduwe-duwe. Subay ni hati wa manus ya, subay pinikit wa na si bigi jantung ne. Demikian ipun Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna Allah yub'athu man fil qubur. Duk saben na taedin Allah subhanahu wa ta'ala. Pinakellum we'ne magbalik. In me'si aadalim kuburin. In ito subimikit si bigi jantong manusia. Mula-mula taed. In pangatayan manusia subay lapas amban me pagsyirik si Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan ipun Allah subhanahu wa ta'ala. In qalbun salim. In pangatayan salamat. Damikyan tinapsiran. Wa si Sa'id ibn Musayyib. Al-qalbun salim. Huwa qalbun sahih. In pangatayan pa inna salamat. Yene pa inne pangatayan sahih hap korek in pangatayanin wa huwa qalbul mu'min. Yene i pa inne pangatayan sin mu'minin. Yene qalbun salamat ang ban pagsyirik, salamat ang ban pagmaksiyat si Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna qalbal kafir wal munafiq marid. Sabab in pangatayan sin kafir duk munafik penno we sakih penno we lemmi sikab tangan Allah subhanahu wa ta'ala fi qulubihim marad. Ipun Allah subhanahu wa ta'ala damikyan tinapsiran dusab we si Abu Uthman an-Naysaburi huwa qalbun salim min al-bid'ah. Yan pa inne qalbun salamat amban bid'ah amban kakahinang bahao. Mutmainna ila sunnah. Duk presko. Mutmainna tumaknina
si sunnah Nabi Tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angkan ipun Allah subhanahu wa ta'ala, yanai pinag-alanan, in qalbun salim, lapas amban bid'ah, lapas amban kakahinang magatahinang wa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qalbun salim, lapas amban pagmaksiyat si Allah subhanahu wa ta'ala, lapas amban pagsyirik si Allah subhanahu wa ta'ala, yanai pinayaman Allah subhanahu wa ta'ala. Bangke tatunay ro si kabayaan Allah subhanahu wa ta'ala dukdana. Damikyan in Allah subhanahu wa ta'ala gaywa na pinayaman in hap pamaranan sin manusia. Sabad tariwayat wa si Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. In Allah subhanahu wa ta'ala fa in Rasul sallallahu alaihi wasallam sabennalte din Allah subhanahu wa ta'ala gay iyamayam gay wa na pinayaman in lingkat sin pamaranan bi, in lingkat in dagbas bi, in hekka sin pangaltaan bi, gay pinayaman wa Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sumagua in Allah subhanahu wa ta'ala pinayaman wa'ne in pangatayan manusyain pangatayan bin dukka kahinang bin. Bangke in pangatayan bin niisihan du si pagmatalaw si Allah subhanahu wa ta'ala, niisihan du wa'bi pag-iman si Allah subhanahu wa ta'ala, bangke tinunay wa'beru in may panganda akan Allah subhanahu wa ta'alahin. Bangke tinunay wa'beru in may pinawajib wa Allah subhanahu wa ta'alahin. Amban sabab ipong tinaisi agama Allah subhanahu wa ta'ala. Palapas tabi in pangatayanten bi si pagsyirik, si pagmaksiyat si Allah subhanahu wa ta'ala. Labi luba na taed, lapas tabi in pangatayanten bi amban jingki duk igil sabab in para kalai iyenai tiranan kahinang sakwe pangatayante bi. Insa mulia-mulia si baran manusia, insa mulia-mulia ne nikmat si baran manusia, yana in pangatayan, yana in pangatayan manusia duk sa mulia-mulia ne dialim pangatayan manusia, yana in pag-iman si Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala pamaindam mo na si manusia, pamaindam mo na si kitabi, yana in sa mulia-mulia si Allah si baran manusia, yana sa mulia-mulia in pangatayan tebi. Amban sabab iyan kung tinaisi agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kaniya tebi in ginhawa barantan bi amban me pag mag-iibadat si Allah subhanahu wa ta'ala. Duk lapas tebi in ginhawa barantan bi amban me pagsyirik si Allah subhanahu wa ta'ala. In pangatayan sawasa bang atat kala hap in pamuano siyahin tantu-tantu hap busab in kemun ginhawabaran. Sabab pa in Rasul sallallahu alaihi wasallam ala wa inna fil jasadi mudghah idha salahat salaha al jasadu kullu wa idha fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb. Pa in Rasul sallallahu alaihi wasallam dumain ke pa in Rasul sallallahu alaihi wasallam niya laha magkumpol dialim pamaranan sin manusia. In laha magkumpol miyaan dialim pamaranan sin manusia miyaan idha salahat salahal jasadu kulluh bang atat kala ngahap taparihala wa manusia in laha magkumpol dialim pamaranan sin manusia tantu sahidu sabkemun in pamaranan nin. Wa idha fasadat fasada al-jasadu kulluh bang atat kala larak agkaat in laha magkumpol dialim pamaranan sin manusia tantu larak dusab in kemon pamaranan sin manusia ile laha magkumpol dialim pamaranan sin manusia pen Rasul sallallahu alaihi wasallam ala wa hiya al-qalb, iyan na in pangatayan sin manusia.
Isab kuduk isab bipung tinaisi agam Allah subhanahu wa ta'ala. In pangatayan sin manusiain, kue iye pahin kahantang basi. In basiin, atat kala tewa bohe atawakan tahik, atawakan ina-ina na saddi ang bani, tantu-tantu ginaha iya. Once na iya ginaha, tinaglaan we gaha, subay iya lanuan no hasupaya gay mikit in gaha miyaan, hasupaya gay magkahadya in gaha miyaan, na sayiduin pangatayan sin manusyain, atat kala kahinang kasalaan, atat kala kahinang langgal sara ang bansara Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag maksiyat si Allah subhanahu wa ta'ala, subaywe na nilanuan in pangatayan. Sa inyo paglano si pangatayan, yene tuhot no, yene magugaw kaampunan si Allah subhanahu wa ta'ala, yene magtaubat kayo si Allah subhanahu wa ta'ala. Ipun Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab, bang atat kala in pangatayan sin manusia, mikit nga si iye, in kakahinang mahapin, tantu-tantu, mikit ni sab si iye, mura na iye, katayma, kapaham, sin kabtangan, sin wasihat, ni eddo amban Quran, duk ni eddo amban sunnah Nabi Tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amban sababi pong tinaisi agam Allah subhanahu wa ta'ala, pinaiseban kita bi Rasul sallallahu alaihi wasallam عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الرسول صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهته أن يطلع عليه الناس. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم in kakahinang hap pa inne, yene pa inne husnul khuluq, yene hap pangaddatan. In Nabi Tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ga iya binantog wa Allah subhanahu wa ta'ala si hekka ilmu ne. Sumagwa in Rasul sallallahu alaihi wasallam binantog wa Allah subhanahu wa ta'ala si hap pangaddatan der. Amban sababin pung tinaisi agam Allah subhanahu wa ta'ala. In hap pangaddatan, in kakahinang hap, yene in hap pangaddatan. Wal ithmu ma haka fi nafsik. Duk in dusahin, in kakahinang kalaatin, ma haka fi nafsik. Yene ina tananam no buhat, sigin hawabaran mo. Amban sabab kakahinang hap, ina tananam buhat, dialem pamaran wa karihta an yattali alaihi nas. Duk bang takita wa'nu in kakahinang bunsi kew, in kakahinang itimlay wa karihta bunsi kew, bang nihinang we manusia. Ipun Allah subhanahu wa ta'ala, damikyan bang atat kala mikit ne, dalem pangatayan sin manusia, in bir, in kakahinang hapin, tantu-tantu, tatayma we ne, misan pesa ingga ne peddi, in pamaisib, ni eddo amban Quran, ni eddo amban sunnah Nabi Tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni eddo we ne kahapan, sabab katauhan we ne, in para kalai kahapsi iya, in para kalai katauhan inagay kahapsi iya. Amban sabab iyan pong tinaisi agam Allah subhanahu wa ta'ala. Bang atat kala in mikit nga si kao, mikit nga si manusia, in dusahin, in isimin si pangatayan manusia, tantu-tantu gene iya katayma, sin wasihat, tantu-tantu gene katayma, sin paeseb. Amban sababiyan pong tinaisi agama Allah subhanahu wa ta'ala. Minsan pa iya, pinaeseban ne, we manusia,
in kakahinang ito gayhap, in kakahinang ito kuito, in kakahinang ito nilangan. Tantu-tantu gaywe na tinayma. Sabab, mikit nga si iye, daran we nene, nihinang in kakahinang i. Amban sabab yan iyan pong tinais si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Pahali kita bitaed. Si parakala, yene parakala, tiranan we ne, magkasakihan, in pangatayan tenbi. Sabab, tiranan i kajurjana kita bi si hadarat Allah subhanahu wa ta'ala bang in ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala sa mulya-mulya ga tatunay si kababayan Allah subhanahu wa ta'ala. Pinaisaban kita bi, pinahali kita bi. Wa si Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Fa inna wala tatimmu lahu salamatan mutlaqan hatta yuslama min khamsati asya. Gipa inne sampurna in pag-iman sin manusyain. Gipa inne sampurna, gipa inne lapas. In pangatayan sin manusyain. Hatta yuslama min khamsati asya. Sehingga pa inne tapasurendel we ni ingin hawabaranin. In pangatayan nen silime para kala ito. Si kaisa pung tinais agam Allah subhanahu wa ta'ala. Pasalamat tabi in pangatayan tabi silime para kala ito. Si kaisa min syirkin yunakidu at-tauhid. In pagsyirik si Allah subhanahu wa ta'ala, binatalwene, nilarakwene, in pag-ibadat, in panunggal no si Allah subhanahu wa ta'ala hin. Sabab in kakahinang syirik, kung tinais si agam Allah subhanahu wa ta'ala, bang atat kala in manu siya, magsyirik sampai ni hadja iya matay, tantu-tantu, in ai, gini ampun wa Allah subhanahu wa ta'ala sa lama-lama iya dalam api neraka jahannam. In syirik, binatalwa'na, nilarakwa'na, in panunggal no si Allah subhanahu wa ta'ala hin. Si kadua, wa bid'atin, tukhalifus sunnah. Yan pa in bid'ah. In kakahinang baahuhin, sinulang wa'na in sunnah Nabi Tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amban sababiyan pong tinaisi agam Allah subhanahu wa ta'ala. In bid'ah, tahinang wa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nihinang ni wa manusia. Sabab panulang na si sunnah Nabi Tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinulang wa ni in sunnah, sinulang wa ni in kakahinang. Nihinang wa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sika tello pong tinay si agam Allah subhanahu wa ta'ala wa syahwatin tukhaliful amr. Duk in sahwat sin manusia sinulang wa'ne in dinaakan in pangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala duk pangandaakan Nabi Tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung tinaisi agam Allah subhanahu wa ta'ala in sahwat sin manusia niya may amban manusia magtag-ipon na sigin hawabarande. Talupa wa'de na in may pangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala si sabab sahwat de. Talupa wa'de na in may pangandaakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amban sabab iyan pong tinaisi agam Allah subhanahu wa ta'ala. Panya tabi in pangatayan tabi, lapas si parkala ito. Si kaampat pong tinaisi agam Allah subhanahu wa ta'ala, wa ghaflatin tunakidu dhikr. In kaligap, binatal wa'na in pagzikir si Allah subhanahu wa ta'ala. Nilarak wa'na in pagzikir si Allah subhanahu wa ta'ala hin. Wahawan yunakidu tajrid wal ikhlas. Duk in hawa nabsusin manusia. Sinulang wa'na, nilarak wa'na, binatal wa'na in pagtajrid duk pag-ikhlas si Allah subhanahu wa ta'ala hin. Ipun Allah subhanahu wa ta'ala. In lime parkala ito, yana ito nulang maagang si Allah subhanahu wa ta'ala. Yana ito nulang maagang si pag-ibadat si Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan panya tabi in
pangatayan tabi lappas si parkal ito. Sabab, ipun Allah subhanahu wa ta'ala, at kala ga tatunay wa manusia, in ni'mat, lusigin na hawabaran na si kababayaan Allah subhanahu wa ta'ala, tantu-tantu tajurjana doon si hadarat Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab dumen ine bang ine, hangkan pamainda mo Allah subhanahu wa ta'ala, hangkan pinapanjari in manusia, duk in bangsa jen duk bangsa manusia in dumain ine duk ine hangkan ya pinapito si hap dunya supaya mag-ibadat sabab pa in Allah subhanahu wa ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun sabab pa in Allah subhanahu wa ta'ala ga kung magpapanja di bangsa jin duk bangsa manusia buat malaingkan magtag-ipon si Allah subhanahu wa ta'ala. Nunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amban sabab iyan, bang atat kala in manusia, gawe na tatunay, in ni'mat, ga kapag sarang sukul, in manusia, si me ka ni'matan Allah subhanahu wa ta'ala, hap Allah subhanahu wa ta'ala, estab kuduk estabi, tiranan ito, mo si kita bi, hap apinar ka jahannam. Sabab pa in Allah subhanahu wa ta'ala, kung tinaisi agam Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Kung tinaisi agam Allah subhanahu wa ta'ala, atat kala in ni'mat, gawa ino tatunay si kababayaan Allah subhanahu wa ta'ala, tiranan ito. Kajurja na kawe Allah subhanahu wa ta'ala si ilaw ganagana. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ in Allah subhanahu wa ta'ala magsaddiya, maghinang, yene, ebbot, afinar ka jahannam, sinaddiyahan wa Allah subhanahu wa ta'ala, yene, in bangsa jin duk bangsa manus en. Hekka amban me bangsa jin duk amban bangsa manusia makaasik tekka pihap afinar ka jahannam yaan. Wa hangkan siya makaasik pihap aibut afinar ka jahannam sabab ni'mat gawe de tatunay si kababayan Allah subhanahu wa ta'ala. Ilai si siya in ni'matin sumagwa gawe de tinunay si kababayan Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan pong tinaisi agam Allah subhanahu wa ta'ala. Bang atat kala, in ni'mat iyo, gawe no tatunay si kababayan Allah subhanahu wa ta'ala, labi luba na tayo din pangatayan, eseb kuduk eseb pong tinaisi agam Allah subhanahu wa ta'ala. Tiranan iyo, kazurja na si kita biwa Allah subhanahu wa ta'ala. Way siya hangkan, kaasek hapabut apinar ka jahannam. Sabab ni'mat, Dambua amban ni'mat kais kaasik si hapebut afinar ka jahannam yana in pangatayan de lahum qulubun la yafqahuna biha ilai sisiya in pangatayanin ilai sisiya in ni'mat sa mulyahin sumagwa gawe de ni usal si kababayaan Allah subhanahu wa ta'ala gawe de ni usal si kababayaan Allah subhanahu wa ta'ala gawe de ni sihan pagmatalaw si Allah subhanahu wa ta'ala, gawe dan isihan. Pag-iman si Allah subhanahu wa ta'ala, gawe dan isihan. Amal ibadat, hasupaya tadawhat wa'de tungbas Allah subhanahu wa ta'alahin. Amban sabab iyan pong tinaisi agam Allah subhanahu wa ta'ala. Si kakahinang de sinulang wa'de, in panganda akan Allah subhanahu wa ta'ala, tadawhat wa'de. In siksa Allah subhanahu wa ta'ala, in adab sin Allah subhanahu wa ta'ala, tinungbasan si Allah subhanahu wa ta'ala, sin kakahinang de. Ipun Allah subhanahu wa ta'ala, si kadua tasabut si Allah subhanahu wa ta'ala si ayat inin, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ilai si siya indue pamayamin, indue taingahin, sumagua gawe de tinunay, gawe de tinunay si kababayaan Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan palanggungan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Paniya tabi, in ginhawabarantan bi, amban me magtutunay,
sin me pangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dambua amban me ni'mat mata tabi. Tiralan ka isi tabi, kaasek tabi, hap ebut apinar ka jahannam bang atat kala gawe tabi tatunay si kababayan Allah subhanahu wa ta'ala. Bang atat kala pinagbute-butehan nuin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala bo ga do sab ke bute. Eseb kudak esebbi. Tupe si dunya. Pinasigpit niya wa Allah subhanahu wa ta'ala in kailuman nun. Labi luba na dalam pakubunan, ginipit kew, we bulak. Sampai magliw in payang no si kanawanin tapi ni hap bibang in bibangin tapi ni hap. In kanawanin tapi ni hap bibang. Ipun Allah subhanahu wa ta'ala, ni'mat ga tatunay si kababayan Allah subhanahu wa ta'ala tiranan ka jurjana si kita bihap si Allah hap si hadarat Allah subhanahu wa ta'ala. Si katello tasabut si ayat inin pung tinai si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Walahum adanun la yasma'una biha. Ila isisiya induwe pangalahin. Sumagua ga uwede. Tinulay si kababayan Allah subhanahu wa ta'ala. Magbisu-bisu siya. Si me paeseb. Magbisu-bisu siya. Pamaeseb wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ga dusab siya bisu. Eseb buduk eseb bipung tidak si agam Allah subhanahu wa ta'ala. In ni'mat ito bangga we tabi tinunay. Tiranan kaisi tabi hapapi ebut na jahannam. Amban sabab iyan pung tinay si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Gaype siya. Gaype mararahi. Indi nileparan na siya Allah subhanahu wa ta'ala. Hap ebut afinar ka jahannam. Gamman sinuknaan pa siya Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika kal an'am. Siya na kahantang binatangin. Katauhanta birusab. Bangsa ingge halsin binatangin. Bang atat kala. In malu siya gawe ni tinunay. In ni'mat pamaindam siya wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ga tinunay wa na si kababayan Allah subhanahu wa ta'ala. Tinuknaan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwe kahantang binatang sa ingge pa inhal binatangin. Katauhanta birusab kung tinay si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagua in manu siya ga magtunay. Si kababayan Allah subhanahu wa ta'ala. Balhum adal. Kalabihan wa na pa in binatangin. Kung tinai si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika humul ghafilun. Siya na in sa lusong-lusong manu siya. Siya na in sa lugi-lugi manu siya kung tinai si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Si seddi ayat. Fain Allah subhanahu wa ta'ala si suratul Muhammad. Ulaika alladhina la'anahumullahu fasammahum wa ama abasarahum. Siya na in pinagbulkaan wa Allah subhanahu wa ta'ala. In lina'nat wa Allah subhanahu wa ta'ala. Binute, bilisto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hasupaya kay wa'dita silang in kahapan. Hasupaya kay wa'dita silang in kahapanin duk kalaatanin. Amban sabab iyan pung dinaisi agam Allah subhanahu wa ta'ala. Ni'mat sa mulya-mulya. Ni'mat sa mulya-mulya. Yena in pangatayan. Yena in mata. Yena in tainge. Usal tabi si pag-ibadat. Tunay tabi in haq. Isin ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala si kababayan Allah subhanahu wa ta'ala. Dambuhan ban me. Ni'mat sa mulya-mulya ne. Si pamaranan manusia. Balik tayo yene. Pangatayan sin manusia. Duk sa mulya-mulya na si baran manusia. In pangatayan. Duk sa mulya-mulya na si pangatayan. Yene in pag-iman si Allah subhanahu wa ta'ala. Kung tinai si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Bang atat kala. In manusia. Tinunay wa'ine. In may kababayan Allah subhanahu wa ta'ala. Binoo wa'ine. In ni'mat inin. Pag-ibadat si Allah subhanahu wa ta'ala. Binoo wa'ine in ni'mat inin. Pangatib si Allah subhanahu wa ta'ala. Biduk binoo wa'ine in ni'mat inin. Patala ang pamigasan Allah subhanahu wa ta'ala. Tantu-tantu tinungbasan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Yun pa inna jannatun na'im. Yun in surga. Pinno wa'me kanikmat ni'matan. Amban sababiyan pung tinaisi agam Allah subhanahu wa ta'ala. Kaman ni hajjatu. In pamaestab sin ako. Si waktu inin. Bang niya amban may kaptangan ko in ga magtewa.
ando makukukamaapan labi luba na in Allah subhanahu wa ta'ala ngampun si kita bikemon. Dukbang niya amban kaptangan sin ako in taida bitahinang bipamintangan atawakan pangadjian in hidayat taupik Allah subhanahu wa ta'ala. Mamaid ne ko si kalapal kasilasa wa ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.